Oh, hayo kininayo, dalang malagip ko kakabsa, ti-share ko man. Idi babalisitan kami ni Anchang ko, napang kami nagtudtod. Mikilamlamon kami kada mikimulmula ti mais, di probinsya idi. Kunami ti sarili mi idi. Apag-graduar ni Anchang ko ti college siya idi aya, tapos apag-graduar ko mo ti high school. Kunami nga duwang ako habang tudtud kami. Apantan to di Manila, tanga dapat nga ato ti trabaho tahan nga ato ti bagay kinyata. Pantat ti Manila. Tanchita nga agtrabaho na may meti trabaho jay. Nagtrabaho kami manong mga tawin di Manila. At the aeroplano. Ang picture pa ilaon. Dahita nakatagtag inipak kami idubingat. Ito balasita nga. Nga nagsakayak ka ng aeroplano. Ito nakastan ko timining na siguro aja nga tagtagidip ko nga kaya apanak to jibang bansa ko na. Naglalaog kong destroy ako. Naki nagkatotoo mo ang artway ibang bansa na Aka permia nga amo mo tanji expectarin tayo nga ay na hangkong maranasan ti agmula ti maisen hangkong maranasan agtudtud ti mais aglamon kunang uta ngam tatta kita nyo ti break okay ni nana tatay ka lang dito mula kita nyo mo datalamunak na yo kininana nana nakadadota nga bulag ito na di last year puro mais dayta adat okra kada sitaw di jay kada watermelon cucumber kita na laso na laya laso na sili nagadaw dita kada squash napay zucchini tapos kita nyo mat kinagagagit ko nga gedit ganto magamin video dahito lang din obra tatangal daw hato iti problema datoy asparagus nga mulmulak dik amaw nukasta ba winukasta panagmula to do this kininana na kita nga mait ay kininana kang ganit malpasing ka ngam napagtantok ramot ng sama dayto tapos kasta dapat aya kininana sumangpit to nila kay ko nung obrak nagadupay nga imulak ngay nakita na malaylay da nakita kamatis ka kada tarungan nay nagado nga imulak ko mapay dapat nay ay na apaw ligajay mangibagbaga dita Pilipinas nga agpapabirok ti maasawa da nga Amerikano no maswerchanan yo ka kastoy ati kasasadyo taong balay atoy ati libangan ginina naman nga samantalang idi ubingak dahi lamlamunik nga ki may salang nga street nga kastang ki 40 pesos ti bayad nan itatan nga apaw makabulan kung sa ating lamlamunin na awang pa'y may $1 ka ganina na nga biyag ko nagtudtudo na kasi ano nga muna na nagabyo na man ay na kuri kayo ay na po agar arbisan partaka ko na ay no ganina na baliktadik na tadi asparagus baliktadi ko basta nga ta ay pinina na dyan kamaw nagado todo na pinina na sabasabalin sama dati nga panagmulan pinina na todo